Reka tubasuhuze tubifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri uyu muyoboro. Twizere ko mumeze neza cyane aho muri hirya no hino hatandukanye. Igitondo cyiza cyangwa se amasaha meza kuko biterwa n'igihugu waba uherereyemo birumvikana. Tugarutse mu makuru yaragezweho atandukanye avugwa hirya no hino. Turibanda nkuko mubizi cyangwa se bisanzwe bimeze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibintu byongeye gukomera cyane kubigendanye no gukoresha umunwa w'imbunda cyangwa se amasasu hagati ya 23 n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho rero bakomeje kugenda barwanira mu bice bigiye bitandukanye, ariko cyane cyane muri iyi minsi ku ruhande rwa coalition ya FARDC hakaba hari gukora cyane Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi na FDLR. Ukabona yuko FARDC iri kubigendamo gake mu by'ukuri. Aha rero Wazalendo ikaba ikomeje gukora akantu muri Kivu y'Amajyaruguru ahitwa Imasisi. Ndakubwira ko ibintu byongeye kuba bibi cyane. Turaza kugaruka rero mu birebana n'imirwano cyangwa se amakuru yerekeranye n'urugamba Imasisi. Tugaruka ku birebana n'ibiri kuvugwa kuri FDLR, abagabo barimo nka Generali Byiringiro Rumuri, abantu barimo nka Generali Omega uyobora abitwa ingabo cyangwa se ngo abarwanyi ba FDLR. Abo ngabo kugeza ubu bimeze biti byabo bigenze bite, cyangwa se amakuru mashya ari kubavugaho hamwe n'aba FDLR muri rusange na yahe. Turabigarukaho turebereye hamwe rero ibiri kugenda bivugwa nanone muri politike y'aka karere. Muri Uganda kuri General Muhoozi Kainerugaba hari igikorwa gikomeye yamaze gukora. Umugabo umaze iminsi agira byinshi atangaza ku mbuga nkoranyambaga ndetse kandi rwose bikavugisha benshi. Hari igikorwa rero gikomeye yakoze, turakubwira uko byifashe. Turagaruka muri Kongo turebere hamwe irebana n'umutwe wa IDF umaze kwivugana abagera muri 300. Urumva ko ibintu byongeye gukomera hagati y'uriya mutwe w'iterabwoba wa IDF ukorera mu ntara za Ituri ndetse n'igice kimwe cyo muri Kivu y'Amajyaruguru. Reka twinjiye muri aya makuru rero mbaha ikaze. Nitwa Isaac Neza. Ahantu hitwa Nyabagabo, ahitwa Tebero, ahitwa Nyabishyamba, ahantu hitwa Shango, Makondero, Kazihiro, Shanjo, nukuvuga ngo hakomeje kugenda hibasirwa bikomeye cyane n'abantu bitwa Wazalendo. Ubundi tuduce twinshi muri two n'uduce 23 yari sanzwe ikoreramo irimo ndetse rwose iza kutuvamo, ariko kugeza ubu ngubu abo Wazalendo bivuga ko baje kuhagera ndetse ngo ari n'ibirindiro M23 yavuyemo baza kuba uyu mu ijoro ryakeye babitwika. Aha rero ngo bakomeje kugenda bahakorera akantu gakomeye cyane kubera ko nyine bakomeje kugenda bagaba ibitero baturutse muri ibi bice bakajya kugaba ibitero cyane cyane hitwa Shanjo, ndetse biranavuga ko hishwe abaturage benshi. Hitwa Shanjo, Kazihiro, baturutse hitwa za Makondero, baturutse hitwa za Shango, baturutse Muhondo, Nyabishyamba, bakaza kugaba ibitero cyangwa se kurasa bikomeye cyane mu bice bituwemo n'abaturage ahangaha za Shanjo n'ahandi hahegereye. Aha rero amakuru avuga ko muri iyi minsi n'ubundi ariho hari hongeye kumvikana urugamba rukomeye cyane nyuma y'uko 23 irekuye ibice birimo ibya Barikare, ibya Rubero, ikaza kubirekura ndetse rwose yaje no gushyira ibintu ku mucyo. Mwarabyumvise mu itangazo yatanze ivuga yuko nubwo yari yatangaje yuko ivuye muri ibice kubera inzira y'ibiganiro, kubera inzira y'amahoro, ndetse ibiganiro bikaba bigiye kuzabera mu Busuwisi atari Doha nk'uko byari bisanzwe, ariko twaje kumva itangazo ryashyizweho umukono cyangwa se ryatangajwe na Erasto Musanga. Bahati Erasto Musanga akaba ari guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru washyizweho na AFC M23 mu bihe byashizwe afataga umujyi wa Goma, ifata n'imijyi nka Bukavu ndetse na Uvira, ariko nyine cyane ifata Goma nibwo yashyizeho ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyaruguru. Icyo gihe rero hagiyeho Musanga Erasto Bahati. Uyu rero niwe watangaje yuko ibice M23 iri kuvamo atari igikorwa kigendanye no kuba barekura ibice nk'uko abantu benshi bari kubikeka, ahubwo ko ari strategie zo gukora rotation cyangwa se nyine guhinduranya abasirikare nk'uko bisanzwe mu bigendanye n'imirwanire cyangwa se mu ngabo. Aha rero byagiye bikurikirwa n'imirwano nyine yumvikanye mu bice bya Masisi. Aha rero Wazalendo abaturage baho bakomeje kugenda batabaza bavuga ko ibice M23 avuyemo yabisubiramo kugira ngo yongere hagarure ituze n'umutekano, kuko kuva ngo yaharekura ahantu hitwa za Kazinga hakomeje kumvikana umutekano muke mu buryo bukomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa n'aba baturage. Reka tujye kuri iyi nkuru none itangazwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nahoze mbabwira ibigendanye n'ibya Generali Omega. Uyu nguyu bivuga ko akuriye umutwe w'abarwanyi ba FDLR
hakaba kandi na General Byiringiro ni perezida w'uyu mutwe wa FDLR, akaba ari umusaza urengeje imyaka 80. Aba bakaba ari bamaze igihe bayobora bari muri ubuyobozi bwa FDLR. Ibyabo rero bigenze bite aka kanya? Muzi ko hashize iminsi hari ingamba cyangwa se hari ibyemezo bifatwa ku buryo bisabwa n'amahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga, ndetse birutse no gusabwa na Amerika, bavuga ko yaba u Rwanda rugomba gukuraho ingamba z'ubwirinzi, ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo igasenya umutwe wa FDLR. Iyi Kongo ikaba imaze n'igihe ishinjwa gukorana n'uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR unagizwe na bamwe mu bagize uruhare mu gukora jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Aba rero nibo bagiye mu mashyamba ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bakomeza kugenda bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside ndetse no kwibasira abo mu bwoko bw'abatutsi hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Nyuma rero yaho baje kugenda bavugwaho gufatanya n'ubutegetsi bwa Kongo uko bwagiye busimburana, noneho byabaye akarusho muri iyi minsi ubwo igisirikare cya leta kiri guhangana n'umutwe wa M23. Iyi FDLR ikaba yarakomeje kugenda itangamo umusanzu wayo. Amakuru rero mashya agezweho mu gihe hashize iminsi Kongo isabwa guhagarika imikoranire yayo ndetse no kurwanya FDLR cyangwa se kuba bayisenya. Ubu ngubu umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo yitwa Lieutenant General Jacques Chaligonza, niwe yungirije mu bya gisirikare, yatangaje ko yamaze gutangiza ibikorwa byo guhiga bukware abarwanyi b'umutwe wa FDLR bari ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abantu benshi bahise batangaza bati se iki gikorwa cyaba ari cyo, noneho bamwe batangira no kwiruhutsa bavuga bati ibibazo ko FDLR iteza mu burasirazuba bwa Kongo, kwica abantu kugira gute, mwahoze mubyumva warikare abaturage baho batabaza bavuga ko FDLR yagiye igashingayo amabariyeri. Ayo mabariyeri ikintu ashinzwe nta kindi ni ukwishyuza abatambuka muri izo nzira. Ni ukuvuga ko izo nzira iyo umuntu atambutse agiye mu isoko, agiye guhaha, agiye guhinga, agomba kwishyura. Ibi bikorwa byo bisanzwe biri muri teritwari ya Rucuru, biri i Masisi, ariko kuva M23 yabirukana muri ibyo bice ahantu hitwa za Rwindi, murabizi cyane, ahantu hitwa za Nyanzare, za Kibirizi, aho hose byagiye bivugwayo, ariko kuva M23 yabirukana muri ibyo bice cyangwa se muri ayo mashyamba babyimuriye ahangaha warikare. Aha rero ibimaze gutangazwa n'uyu mugaba mukuru wungirije w'ingabo za Kongo, abantu batangiye kuvuga bati se FDLR noneho akayo kaba gashobotse, abagabo baba bagiye kwirukanwa ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni ibikorwa rero Chaligonza avuga ko yatangarije mu mujyi wa Kisangani wo mu ntara Chopo kuri iki cyumweru. Ibi rero ibitangazamakuru bitandukanye bikorera mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ibitangazamakuru mpuzamahanga bivuga ko uyu General Chaligonza akigera ku kibuga cy'indege cya Bangboka hariya nyine Ikisangani, yahise yerekeza mu kigo cya gisirikare cyitiriwe General Bauma, aho bivuga ko habereye umuhango wo gutangiza ku mugaragaro biriya bikorwa. Naho ikinyamakuru Actualité.cd cyo cyabisubiyemo kivuga ko Lieutenant General Chaligonza Jacques avuga ko ku bushake cyangwa se ku gahato bagomba gusiba cyangwa se gusenya FDLR. N'ubwa mbere batangaje aya magambo mu mezi menshi ashize Kongo ishyirwaho igitutu, isabwa guhagarika imikoranire ndetse no kuba yasenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ariko ku ruhande rw'u Rwanda n'ubundi bari bamaze iminsi bavuga ko ikibazo gihari muri mu makimbirane y'u Rwanda na Kongo ari uko Kongo idashaka gusenya umutwe wa FDLR, ahubwo igakomeza kugenda ikorana nawo bya hato na hato. Ahubwo ugasanga none ku rundi ruhande ivuga yuko ngo u Rwanda rukorana na M23, ibintu u Rwanda rwamaganira kure ruvuga yuko M23 igizwe n'abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo n'ubwa bagenzi babo bicwa bazira ubwoko, bazira abari bo, cyane cyane abavuga ikinyarwanda n'abo mu bwoko bw'abatutsi bakomeza kugenda bicwa kandi imyaka ikabaye myinshi. Nyamara Kongo igasanga irabyegeka ku Rwanda aho kugira ngo isenye ikibazo muzi gihari. Ikibazo muzi ni ukuvuga FDLR ndetse n'ingengabitekerezo abibye muri aka karere k'ibiyaga bigari. Kugeza ubu rero ntabwo turamenya niba koko Kongo yaba igiye gutangizwa bino bikorwa ku mugaragaro. Ikiriho cyo nuko uyu Lieutenant General Chaligonza bitangaje ahangaha Ikisangani, akavuga ko kandi vana bwangu bagiye gutangiza ibikorwa byo kurindimura cyangwa se kurimbura FDLR. Ntacyo iyi FDLR iratangaza nayo iyo yumvise amagambo nk'aya ngaya cyangwa se bitangajwe nk'ibi ngibi, ubundi akenshi kunze guhita nayo igira ikivuga. Mwarabyumvise mu minsi ishize ubwo Amerika avugaga ko ifatiye ingabo z'u Rwanda ibihano, zimwe mu ngabo z'u Rwanda ibihano harimo abasirikare bakuru. FDLR yagize gutya rwose isohora itangazo irisohoreye ahitwa Uvira ivuga yuko ngo nayo isaba ibiganiro n'u Rwanda ngo kubera ko ngo u Rwanda bimaze kugaragara ko ngo ari rwo ruri kugaragaza ubushotoranyi ngo mu burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma rero twivire kuri iyo nkuru twerekeze tugaruka kuri inkuru gatoya
hari ikintu abantu benshi badakunze kugarukaho iyo bavuga ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Turi ku ntambara ihanganishije M23 n'igisirikare cya leta ndetse n'abambari bacyo, ariko hari ikibazo giterwa n'imitwe y'iterabwoba cyangwa se imitwe nyine ikorera mu burasirazuba bwa Kongo, irimo uwitwa ADF n'uwitwa Codeco. Ikomeje kwica abaturage benshi cyane ku buryo abantu badashobora kubikeka, bitewe n'uburyo akenshi dukunze kugaruka ku bindi bibera mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ukuvuga ngo uyu munsi abarenga 300 bashimuswe n'umutwe witwa ADF mu birometero mu bitero bikomeje gukaza umurego hariya mu ntara za Ituri ndetse n'igice gito cyo muri Kivu y'Amajyaruguru. Mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Kongo, inyeshyamba za ADF cyangwa se Allied Democratic Forces urwanya Uganda wongeye kugaragaza ubukana bw'ibitero byawo, aho mu minsi mike cyangwa se iminsi 2 gusa abasivile barenga 300 bashimuswe mu gace ka Irumu ku muhanda uhuza Mambasa ndetse na Komanda mu ntara ya Ituri. Aha rero aya makuru yemejwe n'amasoko atandukanye arimo n'ibitangazamakuru byo muri ibyo bice byo muri Kongo nyine, agaragaza ko ibi bitero byabaye mu buryo butunguranye kandi buteye ubwoba, bikomeza gushyira abaturage mu kaga gakomeye cyane. Ibitero byatangiye kuwa gatandatu birakomeza ku cyumweru, bikomeza ahantu hitwa Babungwe, aho inyeshyamba za ADF zashimusa abasivile bagera ku 100. Benshi muri bo bakaba ari abahinzi bari mu mirima yabo ya buri munsi cyangwa se bari mu yindi mirimo itandukanye, ariko cyane cyane abari ngo mu mirima n'ibindi bikorwa byabo bitandukanye bya buri munsi. Aha rero imiryango itegamiye kuri leta cyangwa se societe civile zikomeza gutangaza yuko ibikorwa bikomeje gukorwa na ADF ari ibikorwa by'ubunyamaswa, kubera ko nubwo ubu bwicanyi bukorwa ntabwo ari kugenda ngo barase abaturage nibura cyangwa se ngo babatwikire, ahubwo ni ibikorwa bya kinyamaswa, aho usanga ngo bakoresha intwaro gakondo zirimo amashoka, zirimo amahiri, zirimo imipanga cyangwa se imihoro, kandi bakabica mu buryo bw'agashinyaguro. Ibi rero bikaba bikomeje gukorwa n'uyu mutwe wa ADF. Igihangayikishije cyane kandi abaturage bagaragaza nuko hari operation Shuja yatangijwe na Uganda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu bisirikare byayo bikaba byarafatanyije kugira ngo bihashye iyi mitwe, ariko uko imyaka ishira indi gataha ahubwo ubukana bwayo bugenda bwiyongera. Reka tujye ku makuru rero nanone yandi avuga yuko kugeza ubu ngubu amakuru atangazwa nuko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yitwa General Muhoozi Kainerugaba yategetse ko abasirikare 20 mu cyiciro cy'abofisiye bakuru batabwa muri yombi kubera ibyaha bya ruswa bakekwaho n'imyitwarire idahwitse. Amaze iminsi n'ubundi yirukanye abasirikare bakuru mu ngabo. Rero aya nayo nandi makuru mashya yongera ku yandi. Mu basirikare batawe muri yombi rero barimo Major General Don William Nabasa na Brigadier General Johnson Namanya. Bakaba bafungiwe rero mu kigo cya gisirikare cya Makinje i Kampala ndetse n'ahitwa Kasenyi muri Entebbe. Ibyaha bakekwaho rero ni biri mu byo General Muhoozi Kainerugaba yemeje kurandura kuva igihe yagiriwe umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, nk'uko amakuru bitangaza, kuko abatanze amakuru babwiye Daily Monitor ko abo basirikare bakuru bakurikiranyweho ibyaha birimo uburiganya, imicungire mibi, binyuze mu kugemurira ibintu bitandukanye abasirikare n'inzego z'ubutasi, abasirikare bato cyangwa se ibigo runaka. Mu byo bakoze rero harimo kuzamura ibiciro ku masoko amwe namwe yo kugemura ibikoresho bya gisirikare, gucunga nabi imari y'igisirikare no kwakira ruswa hagamijwe kwangiza uburyo bw'itumanaho. Harimo kandi abakoresheje nabi amafaranga yaragenewe ibikorwa bikomeye nko kugura ibikoresho by'indege cyangwa se amavuta yazo muri rusange. Abandi basirikare bavugwa muri dosiye harimo Major General James Birungi warushinzwe iperereza rya gisirikare muri UPDF, uregwa ibyaha byo kugambanira igihugu na ruswa no kunanirwa gukora neza ibikorwa by'iperereza.
hari amakuru agaragaza yuko uyu General Muhoozi Kainerugaba yaba ari gukora ibi bikorwa mu rwego rwo kugira ngo aba basirikare bari bamaze kwigira akaraha kajyaho cyangwa se ngo bamaze kugira izina runaka muri iki gisirikare babe bava mu nshingano kugira ngo hagire ibisuzumwa, kubera ko nyine mu gisirikare haba hari tekinike cyangwa se strategy zikoreshwa kugira ngo igisirikare cyubakwe, kuko cyane cyane abasirikare bakekwaho amayeri, bakekwaho ubugambanyi, iyo bakomeje kuba mu gisirikare nyine bashobora gukora igikorwa gikomeye cyane kandi cyabangamira igihugu. Rero nabyo bikomeje kugenda bivugwa, ariko cyane cyane bigatangazwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda muri rusange. Rero nibyo bikomeje gutangazwa mu gihugu cya Repubulika mu gihugu cya Uganda. Hanyuma ikindi twababwira nuko kugeza ubu ngubu mu ntambara ibera mu burasirazuba bwo hagati ihanganishije Israel na Iran, Amerika iratangaza yuko intambara yaba igiye kurangira, kuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio atangaza ko mu gihe cya vuba kitarenze ibyumweru bikeya, adatangaza umubare wabyo ngo intambara yaba igiye kurangira. Ariko kugeza ubu ngubu amakuru mashya nuko Iran nyuma yuko irashe indege ikomeye cyane yo mu bwoko bwa Boeing ya Leta Zunze za Amerika, intambara yongeye gusara, intambara yongeye gukaza umurega, ahubwo ibintu byongeye gukomera cyane. Kugeza ubu amakuru atugeraho aravuga ko noneho za ngabo, ko harashize iminsi Amerika itangaza ko igiye kohereza ingabo ndetse n'ubwato bw'intambara mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, ariko bitaragerayo. Kugeza ubu amakuru tugira avuga ko ingabo za Amerika zidasanzwe zo mu mitwe idasanzwe zamaze kugera ku butaka bwa Iran, ariko mu buryo ngo bwibanga, mu buryo Iran nayo itamenye ko ibintu byagenze. Mu gihe kandi ku rundi ruhande Iran nayo ikomeje kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice bigenzurwa, mu bice birimo ibirindiro bya Amerika, no kuvuga mu burasirazuba bwo hagati nyine, za Kuwait, za Arabia Saudite, mu bihugu by'Abarabu, ndetse n'imijyi ikomeye yo muri Israel, imijyi nka Haifa, imijyi nka Tel Aviv, imijyi nka Yerusalemu, aho hose komeje kugenda haraswa za misile zikomeye cyane za Iran, no kugira ngo Iran ikomeze kugenda yihimura no kwereka Amerika yuko itaragafu kw'imvuga rimwe cyangwa se itagomba gutsindwa iyi ntambara uko yiboneye, kubera ko minsi ishize nibwo Iran yatangaje yuko ibintu Amerika yibwira ko iyi ntambara bayirangiza ku mbabazi bahaye Iran atari ko bigomba kugenda, kubera ko Iran ifite imbaraga zose zishoboka kugira ngo ikomeze kurwana intambara, kandi ngo niyo bayongeza imyaka runaka Iran yayirwana nk'uko bakomeza kugenda babitangaza. Aha rero bije mu gihe Amerika iheruka gutangaza yuko yasenye ubwirinzi bw'ikirere bwa Iran ndetse n'ibindi bikorwa byose byanyura mu kirere byose bya Iran ku kigero cya 80%. Nyamara tubona umunsi ku munsi Iran ikomeza kugenda igaba ibitero bya hato na hato ku bikorwa bya Amerika, ku bikorwa cyane cyane bya Israel, kandi hakagira ibyangirika, nubwo ibyinshi byangirika cyane ari byo ku ruhande rwa Iran, ariko tubona ko na Iran nayo ikomeza kugira byinshi ikomeza gukora kandi bigaragaza imbaraga zidasanzwe. Hari abari gusesengura rero iby'intambara cyane cyane bakomeje gukurikirana imbaraga za Iran, bavuga ko Iran yariteguye iyi ntambara mu myaka myinshi ishize. Ibi bikagaragazwa n'iki? Bikagaragazwa nuko Amerika iri kugenda isenya imbaraga za Iran ndetse n'ibirindiro byayo, ndetse n'abasirikare benshi n'abandi bo mu nzego zikomeye za Iran bakicwa umunsi ku munsi, kuva ku muyobozi mukuru w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei wishwe ku ikubitiro, ndetse n'abandi harimo minisitiri w'ubutasi, ndetse harimo n'abandi harimo umuyobozi muri wa mutwe wa Islamic Revolutionary Guard Corps, bose bagiye bicwa. Ariko Iran umunsi ku munsi igakomeza kugenda yongera imbaraga. Bavuga ko rero Iran ahanira gukura imbaraga ngo yaba ifite intwaro zikomeye cyane mu munsi y'ubutaka, ndetse n'ibindi bikorwa bya gisirikare bikomeye cyane iri gukorera munsi y'ubutaka, mu gihe Amerika iri gusenya imbaraga z'iki gisirikare cya Iran muri rusange. Kugeza ubu rero ntabwo hari amakuru mashya yerekeranye n'intambara uyu munsi yatangajwe ku byerekeranye n'intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwo hagati ihanganisha Iran ndetse na Israel. Israel ifatanyije n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje kugenda bagaba ibitero by'umuriro kuri Iran, nayo ikagenda ibasubiza mu buryo bukomeye cyane. Abasesengura rero intambara bavuga ko tutarebye neza ishobora kuba yafata iminsi myinshi kurusha uko abantu babikekaga, ko hari n'abavugaga ko iyi ntambara itazarangiza ukwezi, none kurihiritse ndetse n'ukundi kugiye kuba kwataha. Reka rero nshimire muri mwese mukomeje gukurikira amakuru tubagezaho kuri uyu muyoboro, mukomeze gukora subscribe, mukande like, mukande share, muduhe comment kugira ngo dukomeze kugira byinshi tubagezaho mu biganiro byacu tubategurira muri rusange. Imana ikomeze kugenda ibarinda.